kad umrijeste, na zemlji, za zemlju, za Bosnu, za vašu žrtvu, zemlja posta jača. Hrabija posta za vašu hrabrost, bogatija za vaše djelo, poletnija, ljepša za vašu mladost. Između istine i laži, između ljubavi i mržnji, između zla i Bosne ste stali. Istinu i ljubav, hrabrost i čast imenima vašim tad smo nazvali. Dragi prisutni, članovi porodica žrtava Stupnog Dola, članovi udruženja logoraša, mještani Stupnog Dola, sugrađani i gosti, Esselamu alejkum i dobro večer. Dobrodošli na akademiju kojom obilježavamo 23. oktobar 1993. godine, u našoj bližoj historiji poznat kao tragičan dan za Bošnjake Stupnog Dola i Vareša. Pozivam vas da učenjem Fatihe ili minutom šutnje odamo počast svim žrtvama tog teškog zločina koji se zbio prije 26 godina. Neka im Allah Đelešanhu podari vječni džennet.
pozivamo predsjednika mjesne zajednice Stupni dom, gospodina Emira Likića, da nam se obrati. Poštovani prijatelji, drage porodice stradali, dragi gosti, Esselamu alejkum i dobra večer. Večeras smo se okupili da zajedno odamo počast žrtvama strašnog zločina koji se desio prije punih 26 godina na području općine Vareš. Stupni dom i Vareš su tog kobnog 23.10.1993. godine doživjeli neoman i nezamisliv zločin iz bolesti, strasti i mržnje prema drugim i drugačijim. Nešto što normalan čovjek ne može ni zamisliti, a kamoli učiniti. Život i nakon 26 godina u Stupnom dolu i Varešu teče, istina je, teško sa ranama koje su dublji iz godine u godinu, koji će se prenositi na generacije koje dolaze poslije nas. Postali smo nijemi svjedoci strašnog anticivilizovanog djela, grupe razuzdanih zločinaca, apostola i maturica iz Kiseljaka, pomognuti od strane ekstremnog dijela vareškog HVO radi nekakvih uzvišenih, ali bolesnih ciljeva, ubijali djecu, nemoćne starce, silovali žene i djevojke, do temelja spalše mukom ticanu imovinom nevinih i marljivih ljudi od Stupnog dola i Vareša. Bog, dragi, nas obavezao da praštamo jedni drugima, pa čak i ovako teško djelo, ali nas je upomenuo da ne smijemo zaboraviti prije svega nevine žrtve, a ni zlikovce koje počiniše ovaj sramni čin. U ime hrvatskog naroda i Herceg Bosne, mi vareški Bošnjaci ne smijemo svrstati poštene hrabre Hrvate Vareša sa ovim teškim zločinom, a koji se ogračiše od zločinaca i osudiše ovaj sramni čin. Moramo zajedno sa njima graditi suživot i raditi na pomirenju. Mlade generacije moraju učiti raditi marljivo i predano na pomirenju i oprostu, raditi na očuvanju trajnog mira u ovoj napačnoj zemlji. Ne smiju ponoviti naše greške, ali nikad ne smiju zaboraviti žrtve, a Boga mi zločince. Veliko vam hvala što ste večeras sa nama i pozivam vas da zajedno ispratimo ostale sadržaje koji slijedi u narednim danima. Pozivam vas u Stupni dom 23. oktobra. I do tada živi i zdravi nam bili. Hvala vam još jednom. Kada se osvrnemo 26 godina unazad, sjetit ćemo se izbivanja oktobra 1993. godine. U noći sa 22. na 23. oktobar 1993. godine diverzantske snage HVO Vareša, Kiseljaka i Kreševa te jedinice Maturice i Apostoli opkolili su selo Stupni dom. U rano jutro 23. oktobra izvršen je napad na stanovništvo Stupnog dola. U isto vrijeme muškarci Bošnjaci u Varešu i Vareš-Majdanu su iz svojih domova odvođeni u logore, u osnovnu školu Vareš i današnju mješovitu srednju školu Norbac 2 u Varešu. U selu je izvršen masakr gdje je ubijeno 38 Bošnjaka, među kojima je bilo i djece od 1 do 13 godina starosti. Surovo su ubijali, palili, silovali, mučili i spaljivali žene, djecu i starce. U krvavom pohodu u Varešu je ubijeno 7 civila, među kojima je i starica od 80 godina. Oko 300 muškaraca u logoru su zlostavljani dok su čekali okončanje svojih života. Žene koje su ostale nezaštićene sa djecom su zlostavljane, silovane i prepuštene sudbini. Domove vareških Bošnjaka su pljačkali i uzimali materijalna dobra građana. Spas od krvoloka preživjeli stanovnici Stupnog dola su potražili u obližnjoj šumi gdje su proveli 2 dana. Kretali su se takozvanom trasom spasa koja je vodila šumskim putevima preko stijena do mjesta Fajtov Han. Na jednom kontrolnom punktu vojnici UNPROFOR-a
su ih nakon pregovora sa zapovjedništvom HVO Vareš oslobodili. U isto vrijeme u gradu Varešu žene i djeca su zaštitu potražili kod jedinica UN-a u centru grada ispred zanatskog centra gdje su proveli noć pod kišnim nebom. Spasonosni dolazak armije Republike Bosne i Hercegovine i oslobođenje Vareša dočekano je 4.11.1993. godine. Svjedok stravičnog zločina, tada djevojčica, danas žena, majka, gospođa Mihada Likić-Bektešević, opisat će nam najtragičnije trenutke u svom životu koje je doživjela 23. oktobra 1993. godine. Assalamu alaikum i dobar večer. Sjećanje na 23. oktobar 1993. godine. Jutro 23. oktobra činilo se kao i svako drugo jesensko jutro. Sjećam se. Sestra dojenče u Bešici, ja predškolarac, a majko obaveze stisle sa svih strana. Puki seoski život. Babo bi svako malo odlazio nekud, a i kad bi došao kući, bivao je zabrinut, mnogo pušio i gledao u nas tri. Oduvijek sam bila radoznala djevojčica, a decidne odgovore na sva moja pitanja imao je upravo babo. Međutim, u posljednje vrijeme nije bio raspoložen slušati me. Osjećala sam da se nešto čudno zbiva. 23. oktobar mijenja moje djetinjstvo. Pred babom i majkom sofra netaknuta, kad se začu puca. Prvi, drugi, treći i onda tako redom. Babo ode, a majka uze sestru i s njom strčani stepenice s čardaka, zaboravivši mene. Nana Ramiza ju podsjeti da ima još jedno dijete. Babu od tada više nisam vidjela, nisam znala gdje ide, niti se iko u tim trenucima panike trudio da mi objasni. Iz avlije istrča smo u takozvani dom, čiji je prvi sprat bio ozidan, a drugi počeo da se zida. Nekoliko nas koji tu nađe smo utočište, bili smo i gladni i žedni i napola mrtvi od brige za najmilijim. Usudi se najhrabriji izaći, ne bi li donio koju koru hljeba, a ne dođe ni do pola guna kad ga zločinci krvnički upucaše u leđa. Ostado smo tu do crnog mraka, u strahu, u nadi da će se sve dobro završiti uz Božju pomoć. Uz još nekoliko preživjelih stanovnika koji su bili u rahmetli Rahiminoj kući, zaputili smo se ka izlazu iz sela, kroz Pričadu. Sve je gorjelo, vatra je gutala živote, stoku u štalama i kuće. Sve se je pretvaralo u pepeo. Ta vatra i ljudski uzdasi urezali su se u moje pamćenje. Prolazeći kroz Pričadu, vidjela sam ubijenog Amidžu Agdana i svaki put i dan danas kad prođem tuda vidim ga kako leži na ivici zida sa otvorenim očima, željnim života. Noć smo proveli u šumi, a ujutro kad smo stišli do Pajtonhana, prevezeni smo umprofoškim kamionima u Dabravine. Dolje su nas u svoje kuće primili ljudi koji su nam u tom trenutku bili sve, nepoznati ni sani, a i prijatelji i rodbina odjednom. Zahvaljujući Bogu, mi koji smo prošli ovim putem smo spašeni. U Dabravinama nam se pridružio i babo, a s njim i stupnodolci koji tražiše svoje najmilije, ali potvrdan odgovor na pitanje
da li su živi, ne dobiše. Da li možete zamisliti kako su se osjećali kad su saznali da više nikad neće zagrliti majku, sina, brata, oca ili sestru? Možete li naslutiti kako se osjećaju svih ovih godina? 23. oktobra je uništeno moje djetinjstvo. Nisam se igrala s vršnjacima u rodnom mjestu. Nisam zanoćila u svojoj sobi u tek izgrađenoj kući. Nisam imala vlastite igračke, odjeću i obuću. Ostala sam željna mnogih stvari koje današnja djeca imaju u izobilju. Ja sam se, na primjer, radovala pošećerenoj kriški hljeba i to je tad bio najukusniji kolač. Od 23. oktobra 1993. godine sam starija 26 godina. Sada svjesna svega što se onda dešavalo. I nažalost, sjećanje na djetinjstvo bude u meni loše uspomene. Ne bih voljela da se više ikad, ikome, igdje desi ono što se meni desilo. Stradanje Bošnjaka u Stupnom Dolu i Varešu se neće i ne smije zaboraviti. Moramo pamtiti i pričati našoj djeci da mržnja prema drugom i drugačijem nikad nikome dobro nije donijela. Hvala. Sa nama je večeras i izaslanik predsjednika gospodina Šefika Džaferovića, gospodin Sujović, kojeg srdačno selamimo i pozdravljamo. Također selamimo i pozdravljamo našu profesoricu Jasminku Ibrišimović, zastupnicu u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Također pozdravljamo i selamimo naše uvažene goste, doktora gospođu Hasiju Borić, gospodina Mileta Stojića, doktora Jasmina Hođića, kao i glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Vareš i zahvaljujemo se Radio Bobovcu na medijskoj podršci. U ime logoraša Bosne i Hercegovine obratit će nam se predsjednik Kantonalnog saveza logoraša, gospodin Zihnija Pašić. Teško je govoriti na ovom jeziku, teško je govoriti na poselanju, stupodolcima, stupodolkama i svim prisutnim varšacima. Dakle, ne može se ovdje govoriti kada se ne pomiješaju emocije, tuđe, bole, patnje. Na kraju treba se kaže dijelom radosti što se još uvijek osjećamo da se skupimo ovako u ovom broju. Možda je vas sada kremala za sve, ali spavamo na ozim. Ja dolazim kao predstavnik Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, umjesto gospodina Jasmina Meškovića, predsjednika Saveza logoraša BiH. I želim vam sa ovog mjesta poručiti mi koji smo osjetili i vi koji ste osjetili teške trenutke zatočenja koje smo osjetili hladno, željezo, kao na tijelu, pundak, čistu i ostalo, teško ovo sve podnosimo, ali eto, skupljamo radost i skupljamo moć da se obratimo i na ovakvim jako teškim skupovima za nas. No, međutim, želim poručiti odavde svima da je svi zločini ne zastarijevaju, a pravda je duga, teška, pa nedostižna. Tako da mislim i za ovih počinjenac koji su učinili zlodjela širom naše BiH, kao i ovdje Stupnom Dolu i Varešu, mislim da će biti kad dostupni ruc pravde i kad procesuiranje. Imamo priliku da
stvarima smo priliku da vidimo koji su za udruženi poduhvat. Dakle, ljudi su, odnosno nisu to bili, to su zločinci koji su osuđeni. Pa mislim da će biti takvi dio slučajeva. Dakle, još jednom put u ime vas pozdravljam i hvala vam i sve, hvala vam na sluzi. Večeras je sa nama i generalni sekretar Bošnjačke zajednice kulture i preporod u Bosni i Hercegovini, gospodin Nazif Salčin, kojeg srdačno selamimo. A ispred Bošnjačke zajednice kulture i preporod BiH obratit će nam se dr. Ahmed Kulenić, koordinator za naučno-istraživački rad u Institutu za bošnjačke studije Bošnjačke zajednice kulture i preporod. Poštovani kolege, cijenjeni Varešaci, Bošnjaci, u ime predsjednika preporoda, profesora dr. Sanjina Kodrića, želim da vam se iskreno zahvalim, da vas poselamim i pozdravim, ali isto tako da se izvinem jer zbog ranije preuzetih obaveza nije bio u mogućnosti večeras ovdje da prisustvujem. Veoma je teško svima nama govoriti na ovakvim skupovima gdje se sjećamo stradanja naših najmilijih, gdje se sjećamo momenata kada su dojučerašnje komšije, naši sugrađani, učestvovali pod utjecajem raznoraznih ideologija i zavedeni u nasiljima, u zločinima protiv bošnjačkog naroda. Stupni dob, poput Ahmića, poput stradanja Bošnjaka u Prijedoru, poput genocida u konačnici u Srebrenici, doprinosi jednom sveobuhvatnom razumijevanju i poimanju dešavanja u Bosni i Hercegovini i agresije na Bosnu i Hercegovinu u periodu 1992. do 1995. godine. To s jedne strane govori o onima koji su željeli da napakoste, da podijele i da zatru Bošnjake na ovim prostorima, da podijele Bosnu i Hercegovinu, da pokažu da je suživot nemoguć. S druge strane, mi imamo i svijetli primjer Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji u velikoj mjeri je pokazao na jedan dostojanstven, kulturan i sa dignitetom način na koji se vodi rat i brani svoja domovina i svoj narod. Kako je prethodnik spomenuo, udruženi zločinački poduhvat i presuda Međunarodnog suda. Presuda Međunarodnog suda u pogledu genocida u Srebrenici. Presuda Međunarodnog suda za zločine u Prijedoru i istrebljenje Bošnjaka. Sve su to kolektivna bremena narodima, onih narodima u čije ime je to počinjeno. Zločine su počinili pojedinci koji trebaju da budu procesuirani. Mi iz svih tih presuda, iz svih tih dešavanja moramo da gradimo i izgradimo jedan narativ o ponosnoj odbrani Bošnjaka i domovine Bosne i Hercegovine. Ali isto tako i da u potpunosti koristimo to za izgradnju kulture sjećanja koja će da bude ne bazirana na tome da smo mi proživjeli ulogu žrtve, nego naprotiv, da iz svega toga izađemo jači, otporniji i svjesni, te da podučimo buduće generacije za budućnost, kako nas u Bosni i Hercegovini, ali tako i budućnost suživota o svim stradanjima i o svim događajima koji su se dešavali na prostoru Bosne i Hercegovine, bili oni počinjeni u ime srpskog, hrvatskog ili bošnjačkog naroda. Hvala vam na ovoj prilici i još jednom iskreno vas selamim u ime predsjednika profesora dr. Sanjina Kodrića. Tako mi sunca koje nas grije, tako mi
mi zvijezda koje nas prati, tako mi zemlje koja nas hrani, tako mi majčine suze koja nas opominje. Nećemo zaboraviti ime nevino ubijeni. Imam pušku da stavim mapu. Da počne. Likić Esada Vahidin. Likić Esada Memrura. Likić Ibrahima Merima. Likić Ibre Rašida. Likić Ibre Mehmet. Likić Idriza Lejla. Likić Bajre Salih. Žutić Nijaza Indira. Likić Osmana Salih. Likić Saliha Muamer. Likić Abdullaha Rifet. Rahić Age Samir. Likić Ibre Abdullah. Likić Salke Hatidža. Likić Sulejmana Medina. Mahmutović Zejnila Edin. Mahmutović Derviša Zejnil. Likić Rifeta Nevzeta. Likić Osmana Ramiz. Likić Selima Hafa. Likić Asima Raifa. Likić Mehe Šerifa. Likić Ibre Ibrahim. Likić Alije Munira. Likić Alije Džehla. Likić Osmana Alija. Likić Kemala Adis. Likić Bećira Rasema. Lulić Bege Šerifa. Likić Ahmeda Šefkija. Likić Salkana Ramiz. Likić Alije Refika. Likić Tajba Zahida. Likić Ejuba Emis.
Likić Ramiza Vernest. Likić Huse Minheta. Likić Vernesta Sabina. Likić Ibre Nazir. Ređepagić Rame Rizo. Bitići Ragiba Šukrija. Bitići Ragiba Fatim. Bitići Mustafe Nedžad. Imamagić Osmana Esma. Parić Alije Tajin. Ibrišić Fehima Husnija. Neka je vječni rahmet šehidima kojima su 23. oktobra 1993. godine presudile okrvavljene ruke zlobnika i nečasnika. Našim šehidima koji su izdahnuli na tlu svoje voljene domovine Bosne i Hercegovine. Od zaborava čuvaju i u vječnost šalju imena naših šehida, djeca koja potiču s ove krvlju natopljene zemlje, učenice Likić Naida i Likić Lejla. Sljedeću gošću ne treba posebno najavljivati. Poznajemo iz brojnih uloga koje je odigrala. Bosansko-hercegovačka glumica i režiserka, dobitnica mnogobrojnih nagrada. Trenutno je zaposlena u Narodnom pozorištu, gospođa Asija Božić. Poštovane dame i gospodo, na početku smo čuli himnu Bosne i Hercegovine. Ne znam da li još neka zemlja ima himnu koja nema tekst. U mojoj kući, u Osmana Krupalije broj 3, sastalo se puno mudrih glava na čelu sa doktorom Hilmom i Marlijom, Abdullahom Sidranom, mojim suprugom Milom Stojićem i još njih nekoliko, da na muziku Dušana Šestića stvorimo, odnosno stvore tekst naše himne i onda su se dogovorili da se himna iskombinira iz tekstova koji su napisali Benjamin Isović i Dušan Šestić, koji je sam autor muzike. Lijepa je to himna. Te dvije himne spojio je u jednu i sjajan tekst napravio moj suprug Mile Stojić, koji je večeras ovdje sa mnom. Pamtim nešto što je važno, a to je mi idemo u budućnost zajedno. Tako se završava ta naša himna. Ako Bog da, dočekat ćemo i taj trenutak. Ponosim se što sam supruga čovjeka koji mi je, pa i u vrijeme hrvatsko-bošnjačkog sukoba, rekao i u vrijeme cijele agresije na Bosnu i Hercegovinu, kad sam ga pitala: Mile, jesi li ti na strani Bošnjaka zato što sam ja muslimanka? Odnosno muslimana, tada smo se još zvali muslimani.
On kaže, ja sam na toj strani prije svega zato što me je odgojila moja majka Milica, katolkinja, koja mi je učila, sine, uvijek moraš biti na strani žrtve. Hvala ti lijepo. Ja ću vam najprije pročitati pjesmu jednog splitskog autora, Edija Matića, a nakon toga ću reći jednu malu pjesmu, Bratstvo i sestrinstvo, koje je meni posvetio moj suprug Mile Stojić. Pjesma Splićanina Edija Matića zove se Srebrničko zlato. Prije 25 godina imao sam priliku razgovarati sa nekoliko žena silovanih u ratu u Bosni. Pitali su me tad neki ljudi je li bilo grozno. Prije 4 godine imao sam priliku vidjeti u vijestima kako je srpskog premijera Vučića pogodio kamen u glavu prilikom posjete Srebrenici. Pitali su me tad neki ljudi što mislim, je li to u redu gađati premijere kamenicama. Ne znam. Možda više znam o drugim ljepotama. Lijepa si, Fatima. A to crveno što se slijeva niz obraz nije krv. To je ona maskara iz pariškog dućana mode što je žena u proforca u bijelom oklopnjaku upravo pažljivo stavlja pred izlazak u operu. Lijepa si, Fatima. A ta velika otečena usna nije od udarca kundaka. To je silikon na usni djevojke vojnika nad tobom. I ona ih je upravo tako naključila, pogledajući se pred nekim beogradskim izlogom. Lijepa si, Fatima. A ti modri tragovi na bijelim butinama nisu od nasilnika koji se gura među njih. To te je, lijepa Fatimo, stegnuo čipkani halter skupih najlon čarapa koje s mukom navlači supruga prisrpskog promatrača dok izlazi iz hotelske sobe svoga ljubavnika. Lijepa Fatimo. A ti nabrekli gležnjevi nisu od nakeženih pomagača tvog silovatelja, baš takvi su, lijepa Fatimo, gležnjevi žena nepravednih sudaca, dok im prodavači s mukom podržavaju bijela stopala da isprobaju nove cipele od antilope sa štiklama. Lijepa si, Fatima, dok netko čupa zlato iz tvojih usta i pretače ga u križ na debelom lancu. Lijepa si, dok plačeš, dok umireš, dok klanjaš, dok sahranjuješ, dok učiš dženazu. Lijepa si, dok stojiš pred onima koji te gledaju u čudu što si još živa. A oni su davali drugačije komande. Lijepa si dok bacaš kamen u to smeće, ravno u glavu. I sada još pjesmu koju je meni posvetio moj suprug, zove se
nalazi već stotine i stotine soba iznad bračnih kreveta, mnogi ljudi stoje. Kad bih se ponovo rodio i mogao birati, ne bih izabrao ovaj jezik, ni ovo zanimanje, ni ovaj znak vjere, ni ovu vjeru bez znanja. Ne bih prihvatio da me ubojice uče krao. Ne bih izabrao ovo vrijeme, ni ovu zemlju u kojoj ne, ni ovu braću koja su mi prodala, ni ovaj narod što svoje sinove prinosi teletu od zlata, bacio bi svoje ime. Jedino ti ponovno izabrao tebe, što te u svakom danu 1000 puta bolje od mene pogledom odanosti i strahu. Pjesnik, književnik, kritičar, publicist, prevoditelj, naš uvaženi gost Mile Stojić u izvedbi autorskog djela pjesme Hatiđa. Dobro večer. Vrlo sam ganut gledajući ova lica, slušajući ova imena. Želio bih da primite obitelji žrtava moj duboki nakon, izraz moje duboke suđe. A sad ću pročitati jednu pjesmu koja je posvećena Hatiđi Mehmedović. Majici Srebrenice, ja sam objavio prije 5 godina kad sam je uz pomoć mojih prijatelja preveo na 19 jezika i objavio jednoj knjižici, jednoj paketu. Hatiđu Mehmedović vidio sam u Sarajevskom narodnom pozorištu prvi put u teatru. Sjedila je u prvom redu i bojažljivo gledala pozlačene štukature. Akademija je bila posvećena majkama Srebrenice. I neki pjesnik zborio je nešto o Danteovom Infernu. Govornici su potom raspredali o genocidu, pravdi, o daljem suživotu 3 naroda, a ja sam mislio na 3 njena ubijena muškarca, sinove Azmira, Almira i muža Abdulaka. Hatiđa govori, sanjam ih, zovem ih, tražim ih. Dođu mi u san i ja kažem, ljubi vas majka. Sanjam li ja ovo ili ste se vi stvarno vratili? Oni kažu, došli smo majko, ne sanjaš. Onda se probudim sama, nigdje nikoga. Tako sanja Hatiđa u praznoj kući u Srebrenici, u praznoj Bosni, u našim praznim srcima, dok mjesečina u njenom vrtu posipa 3 srebrena bora srebrenim laticama užasa. Hvala vam ponovno. Istina o zločinu na Stupnom Dolu i Varešu je bol. Nekad i nezamisliva ljudskom umu, nedokućiva. Ipak, treba pričati o pokušaju istrebljenja Bošnjaka,
o ubijenoj djeci, silovanim ženama, te nizu drugih ljudskom umu nezamislivih činjenica. Mora se govoriti iz sveg glasa. Zato i danas, sa tugom i bolom u srcu, prisjećamo se i čuvamo od zaborava imena naših šehida. Njihova imena treba da budu mač i opomena da se nikada i nikome ne ponovi zlodjelo koje se desilo 23. oktobra 1993. godine. Pozivamo doktora Jasmina Hodžića i našu dragu profesoricu Jasminu Šijak da nam se pridruže na pozornici. Večeras imamo čast promovisati radnu knjigu Telegrami za Angela Palermasa i prisjetiti se zločina koji su počinjeni i u drugim dijelovima naše domovine. Izvolite. Uvaženi dame i gospodo, ujedno vam najljepše pozdrave i dobrodošli u knjige priča iz ratu djetstva autora Jasmina